T'assassiner était le meilleur recours pour ces lâches, pour ces ennemis de notre chère patrie. Ils t'ont éliminé tout simplement parce que tu faisais partie de ces héros, de ces amoureux de notre noble cause, avec lesquels tu as partagé le parcours et qui ont de tout temps refusé son enterrement aux yeux du monde. Non, ce n'était pas à toi personnellement, ni encore à ton existence qu'il en voulait, mais à l'Algérie tout entière. Ces monstres sanguinaires n'admettent guère son épanouissement, son ouverture et son entrée dans le concert des nations, faute de quoi leurs privilèges seront hypothéqués. Aujourd'hui, la version qui en découle a la même couleur que les précédentes. Ils nous exécutent sans relâche et nous nous tenons cois et calmes, tout en cultivant le silence et la soumission. Nous glorifions nos frères courageux qui, eux, préfèrent la mort que la lâcheté. Nous admirons leur audace, leur motivation, nous les applaudissons afin de les pousser à se jeter droit entre les griffes de ces charognards voraces. Hélas, nous avons toujours l'envie de vivre, et quelle vie! Mes frères, cessons de nous morfondre et de pleurer, car cela n'est pas des mœurs des hommes libres, mais relève de la pure faiblesse et ne pourra impressionner quiconque sur cette planète. الكرفان الدور القسام الطور نكمل ثبرير ضعيف ما نتسور فوق جلال التاير يطيشي سيغلي ويموت ويفا امرح ذا الخالي نسوى مظل ندر سي زمانك كاكين يسوى كسا غسا ينغى تذكر حبيبه يرنف يعني مطعوان هاي حبيبه تغرب ويداك يفشلان يجلس الروحيس ضصاري قضفار يسوسي لمنيس نكوني مثل حرار بنرثي ثغريس سرق سانك نكمل بريدي هاي حبيبه سكت الزيمور النظام هاي حبيبه ولي ثمك تنكر يضران يلي ذا ثبور اي فنان ذك مثل الصور اي تزايريا يكرفان الدور اروذ غي شغفان لحساب الصفوف هاي حبيبه يرنفي علي مطعوان
يكرثن الدور ارقص ثام الطور نكمل ثمرين هذا العيف ما نتسوث وسلي واس تقول ضر تحني فضا هذا الفحل راه تنفضا تفرقا والزلي ذمني افلاص ولا تتقلي فضا تتنادي الصفر يضا انا وكا غير ثمثني ما تتساوالو الا حقا تدفق نضا البطل اللي اللي ذك بريثيك ذي المحال وثم وثوضا ذك قولا وني تزغاضا مازال نسلي صوتك